Kũu ti kũũru. Ti kũũru. Nĩtũkũũrĩria ndege cia kũu irĩhagia atĩa. No nao ndigũcia nĩmendete andũ gũũka. No mage kwenda. Yes. Nĩ mũkũmahatĩka na mũmahace. Yes. A417. Yes. No ũkĩte na gĩkĩ gĩakuĩti gũkũ. Ai. Ũngĩthiĩ kũu wĩtungumanie mĩaka ĩrĩ ũke na mita ya kũu rĩ. You build a mini mall. No, you actually vie for governor. You know, he studies international relations. I was wow. Yes. Besho yao nĩ yagĩa hinya. Na hinya. Kĩrĩte $1 na euro. Yes. Oya ngĩgĩthiĩ Uganda rĩ. Etagwo atĩa mũthoni? Their currency is called what? Dinar. Yes. Dinar. Ni nyamũ ĩyo nĩ yakĩgĩa hinya. Etagwo dinar. Na rĩo ndĩtamũkagwo nĩ kũrĩa rĩu rũgongo rũrũ rwa gwitũ. Rĩtwa nĩ rĩtanagĩa rĩega kĩna gũkũ. Rĩu kĩhenjo. Ũkwona tũgwĩtĩra cigana cia Kuwait. Rĩtwa kĩna gũkũ nĩ rĩtanagĩa rĩega. No nĩ dinar. The R is very important. Ucoke ukuna murigo wa ngũ 10 tu rĩ. We wĩ mbere ta inio. No me bũrũri ũcio rĩ. Actually people even drive personal cars. Cia 10,000 cc. Kĩu nĩ gĩthĩi kĩa maguta. Quadro turbo. Ina turbo ici. Maguta kũu akĩrĩta kũheo. Ũguo magĩaga goro boka na gũkũ. Yes. It's a bureaucracy here. And taxes. Nĩtũgwĩciria. Marĩa mũndũ ũmwe angĩcomoka. Athiĩ atũbarĩre kũndũ tũngĩka kũndũ kũrĩkũ. Kũndũ kũu tũngĩtũma Gathuke mweri rĩ. Gathuke tũmũtũme mweri. 1 month tũmũsponsor. Yes. Athi kũndũ kũu mweri. Na tũtikamũtũme na password tondũ password nĩ mũraha. Tũtũme Gathuke wiki. Gathuke. Na nĩ ũndũ wa voice of reason rĩ tuongerere gĩkama. Yes. Hau nĩ bia. You know, Gathuke is streetwise. Gathuke kũrĩa angĩhungura gĩkama ndangĩka atĩa? Ndangĩhungura. Yes. Na gĩkama kũrĩa angĩhungura Gathuke athikĩka atĩa? Ndangĩhungura. Matumwo marĩe rĩu maikare thĩ compare notes. Wega. Maiya maki gũkũ na gũkũ na gũkũ. Yes. Macoke moke rũgongo. Ene indo rĩ. Tũingĩre ndege yarĩkũ? Ya Kuwait. Yes. Na nĩkĩ ma MCA maitũ matarĩ mathiĩ benchmarking Kuwait? No make entertain those PR exercise. They have no time for money and time wasters. What are you coming to benchmark? Which bench are you coming to look at? We are very busy drilling our oil. Actually, mabũrũri mana haha history. Yes. Tiga Dubai ĩkoragwo relax kidogo rĩ. Yes. Mabũrũri maingĩ mana haha history mati entertainaga nonsense. Matiendete mũragano. Tony, I do not know anyone who has ever gone to Kuwait. Ndiũĩ ũmwe. Ona arĩa ndambũrĩte rĩ. Kaĩ nginya andũ acio nginya matatũceragĩra gũkũ nginya ma state visit. Kwĩ the president wao nĩ okĩte gũkũ kweli. Mwaka ũrĩkũ? Nĩ tene. Utapita turorerea president wa Kuwait. Do they even have a president or what is their system? Is their time a leader? Ndiĩ kana delegation magĩtũmĩte. Mayoka gũkũ makĩrwo rĩu ũrĩa mamenyerete gũkua mbia na kanyamũ kahũthũ rĩ. Gũkũ nĩ megũbatara kondo. Angĩkorwo kĩrĩ na ngiri ya kũu gũkũ. Yes. Nĩ ngiri 400 me mbeca rĩ. Yes. Wena ngũigĩre wĩna mũmboki mwega. Mũhoreru mũtĩ mũigu. Succeed. Yes. Succeed horeru. Wĩna ngiri 2 cia Kuwait. Yes. Kau wĩna ngiri ya Kuwait rĩ.
Aiko ni okudaga ri ni ukuhehanga. Mundu ngiri yaku itinduginina na njohi guku. You cannot. Unless you are on a suicide mission. Suicide and spendthrift. Unless you have no generation. Hey, nduginina ngiri yaku na kunyua guku. Yes. Rofia rwako ni manana me kindu mao. Sirigire iria ya mwana kagure tamu. Thank you, Muthoni. This is 2020. This is 2020 kwede President Uhuru Kenyatta. Athiete Kuwait. Tio mokire. Oh, ni mugathe witu wathiete. Ni mako me busy. President Uhuru Kenyatta ni athiete ku Kuwait. Na kia na talks 2013 no wale kuno ani gatene. Ani gatene. Nona yo ni me. Oh, niwe uthiete meri na maticokie. Ni amathiireire meri. Agakinoga tona maticokie. But I think we have diplomatic ties. There's an embassy here. We should have. Ndio Mzoni. We should have. So tukumenya. Kundu kuu tuga no tunyitane tutume gathuki. Yes. Athia hure survey. Na mathina gikama. Ye wa mwaura. Yes. Ni twaigua ciringi yao ina hinya. Ciringi yao heka ino gweto. Dinari icio ciao ri. Ora gedigo mwena indo. Wina cigana riu ici taragweteka. Ritwa nirio tungiethera. Cioka guku no tuciethere ritwa ringi. Tutingicenjia ritwa. Ni ndora ni ndora. Yes, they have an embassy at Muthaiga Road, off Serengeti Avenue. Muthoni nake ni amenya ku muthura maundu maya. Narua. Yes. No twambe twithithie embassy iyo. Tumorie Brenda yakani moyaga ethari ngui. Tumere ithuĩ turenda marua mutuhe marua ma guthi kuria. Yes. Ithuĩ twarandi kuria ni tukebanga. Bora ni tugwe kuria. Yes. Na ne mana thie ku kugigia please mundu anathie ku no twaririe. Ku tukeira andu kuria marua. Andu kuria bothita. Kana email. Yes, please. Kundu kuu no twende kugena. Yes. Ciringi ya kundu kuu ni atunogora. Tucenjanie nacio cia kuu. Ungiuka guku na ona ngo ciaku ithano cia kuu ri. Come with 5,000 dinars. Vya zote. Ni ukuhurire ndia migundo muria. Muraugire mburoti irakinyia ke. Yes. Oh, Kangundo Road. Ona Muthoni anjira mathagwo ni Emir. Yes. Emir uria wekwo yetagwo Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. Ungithiro gwetia marua ma bururi ucio ngigwira hau. Getwone ritwa riria ihuthu. Etagwo riri Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. No tumwite Sheikh. Ugithi kurio magikuria to no nginya of course ni getha ukeheo visa. No ugikiurio ciuria igire ithatu ri. Orio kia mbere. Do you know the president of our country? Kamerati si Luto. Unamaanisha Luto wenyu? Na mujua kwa uso si anavaaga warai. Jina ndio ngumu. Jina ndio inanipotea. Nikikaka hivi. Onogeke gwetro ndore mo gucokera. Wero gani repeat. Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. Sheikh. Ate arosa? Yo kwetu ikuage msuri. Ngovi haria embassy ya otumire tu na Wima Fest. Turabanga kuo. Turenda matuikie ordinary ngwe mwe. Marugame. Oko wa Monica ngendia iria ni abutha. Uria jathi. Yes. O mwitha tuma mwitikirie atware mwitha kundu kuu. Aya riu mukiiga nya uma iga miruthi.
Kore huko tikwa baka. Ora munene. Sheikh Mishal munyita asiara siagai andu arugongo ene indo. Watu gothi kou Emir ni president wao. Eta Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jabir Al Sabah. Mwandika tacokera ringi Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jabir Al Sabah. Ndari ritwa ikuhakuhi. Sarothi andu agizwo muraguri. Kana kife. No we go kururete ciringi ya wereto dinar. Guku ni magana mana ma 17 umuthi. Ciringi yao iyo imwe. Guku ni ciringi magana mana ma 17. Ma 17 mwana wa Jesu. Ne thie ki abata ore ithura hoerere. Aya. Nĩ thaa 10:47. Rĩrĩa makaringithio rĩ. Yes. Tũkĩanyita thĩa. Wega biũ. Mũkana gũkũ rĩu wĩke hi. Andũ mamenye wĩ gũkũ. Usia se kai Twitter mo kera ifu. Ha icio nicio ciagaga. We have no that luxury. Vai icio cia karango. Cia gweterera maingire ri. Ogo ne gothie ta mugithi. Ne gothoka. Every second counts. Reure. Parliament. Bunge. Yes. You told me they are back from recess. Umuthi nĩrĩo bunge racokereria kuma recess ya Christmas. I am surprised they have been away for long. Nĩ maracoka wĩra ũmũthĩ. Kũrĩa bunge. Kama thia holiday igana atia. They are lawmakers. They make the law. Urenda kuma hĩndĩ ya kũhagũrana nĩ hĩndĩ maracoka. Kuma mahĩtũkia kĩndĩkĩ. Oh, it's around that season. Your season. Yes. Kuma mahĩtũkia kĩndĩkĩ rĩ. Yes. Hau nĩho mathiĩrĩire rũtha. Yes. Rĩu marariciumu wĩra ũmũthĩ. That was when? When was that? Matukũ mathiangu we. So a month plus. Not even a month. Actually 2 plus. Nĩ mĩeri ĩrĩ na gĩcunjĩ. Reke tuge mahingota CBC. Na no wega tondu ukiragwo makongi raundi. Yes. Riu mau nĩ mahinda ma gũgĩthiĩ gũkagua mĩrandi. Yes. Na gũkĩaranĩria na wananishi. Na ũkĩruta wĩra ũrĩa moĩ wega mũno wĩtagwo wa siasa. Na kũmenya mlima inasema nini. Kusikiliza nini? Mlima. Yes. And of course, there's a new twist. You see that court ruling, last week. The business of the majority in the House. Yes. And the bicameral of that matter, the National Assembly. Nĩguo akĩrurirwo nĩ igoti. Atĩ arĩa mecege nĩ aingĩtio aingĩ. Kũringana na igoti. Yes. Arĩa metaga aingĩtio aingĩ. Yes. Nĩ ũrĩa wetagĩrwo karatathi. Kagĩranio. Mwĩkĩrathi ũkaigua. Mamase Muthoni. Ukaneo kamba ukona hiyo. Wewe. Excuse me. Kuja. Wewe. Hiyo ni ya gitoero. Ukarigo he kare gathi uguo ndikiaroreire. Atunyukithia uguo. So now I understand. Of course there have been those jitters here around. The razzmatazz around it. Abugia ya Smeo. Ni marayo ni Steve. Yes. Chep and Kalonzo. Yes. And he has a lookalike around. He was trending over the weekend. Yes. Never mind andu akienda kiu ni mahananaga. Mahananaga muno, it's true. Ni mahananaga. But that has no biological proof.
Neither are the trending photos. No, I don't demand na. Ato tirege. Acho ne kore yana ke. Maudhi. No, matikiana ni geta China hau ne dauma. China no enye mamenya no. Ithuĩ tuona mahana ini othe. Na mona ithuĩ othe tuhana ine. China na kũngĩthie kĩũndũ ndigũcio no nĩ manũtisa. Ũngĩbarĩ ndĩrwo China ndũmenya nĩ ũrĩkũ. Ndwarikana mũirĩtu ũrĩa wahirĩtwo gũgĩakwo bara. And I understand the child is now very big. Na karaia gĩkũrĩ kamũcaina karagaca. Mwana aciarirwo 2011. Yes. Aciarĩ mũcaina rĩ. Jini ya mũcaina hana jini ya Mũafrika. Nĩwe mũtingĩciarana mũthũngũ kana kamũthũngũ. He has to have black. The black gene is very powerful. Rĩu mũgĩe mwana mũcaina ũyũ ya mũcaina pure. Ikĩrĩ strong ciao. Yes. Tũtikiuma kũu. Narakĩmeire mwakinya kũu rĩ. Mũmenye kĩrĩa kĩarĩ kĩanyu. Igoti rĩraugire. Yes. Nĩ inyuĩ majority. Na mwathiĩ hau. Mwĩgwatĩre kĩrĩa gĩkĩ. Gĩkĩanyu. Yes. Mũtigaikare na kũrĩa hakuhĩ na staff room. Mũikare harĩa front office. Yes. And you know, I don't know that they have already gone back. Ndiũĩ kana nĩmambĩtie. I'm not very sure. Nĩtũkũria Mũthoni to keep an eye on that. Ndio rĩu kũhana rĩrĩ. Ũrĩa mwacokaga thukuru tamu ya mbere. You know most people have now been promoted to the next class. Yes. Nĩ kwaheana pandemonium ya sitting arrangement. Backbenchers nĩ mamba kuonio You know, in school the backbench was the the members club. Yes. Na rĩu na backbench nĩ ahotaga kũhitha tũũndũ tũingĩ. Yes. Yeah, na country club kana golf club. Rĩu andũ a mũthaiga country rĩ. Moka makegwatĩra kũrĩa backbench. Rĩu rĩmwe nĩ guokaga pandemonium. Ũgakora rĩu waliokuwa nyuma wameletwa mbere. And mbere was considered under the eye of the ombudsman. Mbere nakuo nĩ kũigwo maitho-inĩ ma monene no tongoria. Yes. We nĩ wambaga kuonwo. Nĩ kũigwo hau atĩ ona wĩna kĩbungo kĩmwe ũtarĩ ho nĩ kĩroneka. Ino kũrĩa thutha nĩ ũngĩahithie tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ. Tũingĩ mũno. Yes. Wacererwo kĩrathi wĩu we ũke ũripotirĩti. We waigago harĩa ũriragĩria andũ rũhu. Nĩwe waigago mũrango-inĩ ũhingagĩre andũ mũrango. Rĩu watũra ũkomagĩra desk ũcokia mũrango. So we are expecting that. And you know, parliamentarians can also be clumsy if called upon. Yes. Yes. No, you can hide the mock than a firigi. Uhuru Muigai wa Kenyatta nake nĩ arĩ ngoro ĩtarĩ nditũ. Ndĩaria mũndũ kĩũndũ. Areke. Nĩmwambĩtie Kwanza mama ina viringi cia lollipop. Ya lollipop. Mũthĩ wakĩhota kũgĩa na kajikaikanio kidogo. Yes. Minority na majority makĩgucania nĩ aingĩ nĩ ithuĩ kana nĩ inyuĩ. Yes. No ũraigua ũnjikarĩre we. Ũnjikarĩre. Tathi mwena ũrĩa nĩ tathi kũrĩa. Nĩkĩ inyuĩ? Koti ilisema mtoke hii side. Koti iliamua. Hata tulitaka hii koti ingine ya uchaguzi kubwa pia wa review. Tuamuse kwa viti zote. We are the majority. Tunaweza kuamusa mpaka ile kubwa. Koti inaenda ikifufuka vizuri. Watarudi kwa ile file. Tuamue hata sisi tu occupy. Kalonzo aliwaambia no, when you go there you occupy the majority seat. You remember there was a time there was a mix up and a quagmire like that. I think that time it was between Kalonzo Musyoka and who? Was it Raila?
ona harĩa hindi kwenda ngucanio ya rĩrĩ Jaramogi na Matiba. Yes. And Matiba wa Kiharu. Yes. There is one no Otiato Marende, speaker, who was it was timed a Solomonic decision. Akitua majority leader. No, it was leader of house business. Yes. I think it was between Kalonzo and Raila. They were more pedestrian. Their ways were rudimentary. Radio Mike Ragira form literally. Yes. Tito mo ate gukorwo na gite kio o mubunge stand alone. Mike Ragira mo form. Riu wakoraga Jaramogi ni atuma itungati ciake iria ciena megutha. Yes. Cikinye mbere imunyitire giti. Yes. You know, people who have not read upon history will not know that. Nake Mativari. Nake ato mai tungati ke. Itungati ciake. Yes. Thie munyitage giti. Munene oka ukiririe. Makaga teke ule tia mukoria mugeni. Ege itunga. Hey, tu kasi ya to magone die hard fanatics. Ore gwatene kira hau ndo mukereria. Amwejeo batene kira hau. No way. Tumekata. Ogwecirio no muthiri mekwihika muno mundu wacimu athie guthite hau chibi na aregere ho. Yes, auge no mumukonyire hau na giti. Ambia huyo machungwa singatuki. Tunatoka hapa usiku. Siku ya manane. Hapo tunatoka usiku. Nachukua hii na AUC. Speaker. Wetangula. Koti lisema nini? Lisema kiti ni yetu. You see, this time now it might even be more dramatic because the seat is one. Yes. Atwamuki. Leader of minority named Junet. Yes. And you know Junet can also be dramatic. No, he can be dramatic and he can throw tantrums. Junet. Yes, baba. Inaita wewe. Hii mambo wacha tuagisha hiyo moto baada ya Saturday. Pana leo. Agisha hiyo moto kuanzia Monday. Saa hii kwanza cheza chini. Wacha kalie. Tena wiki hii. Wacha kalie hiyo sisi tapanga. Adrio Wetangula tunamuonea 18. You know, let me tell you, that can lead to a serious swing in parliament. No, a serious one. Yes. Mwana wa minority ogiruma kenide. Because the court ideally ruled that the speaker erred by declaring the Kenya Kwanza as a majority. Yes. So they can even say, we don't have confidence in him, in the speaker. Agaradio karaka agaradio JB. JB kwede magaretie. Kiro o ikara wabici. O shurio. Do kwero ro ikaraguo. Ona TV ni. Gahi. That is Honorable Bandi. Honorable Soipan. Akironi hono? Ya hono. Ko na metangula ba isiri. He must be swinging around. Dog Jaiko he is not very comfortable. Raila, please talk to these people. Talk to your people. Talk to our people because you know I'm hearing rumors. Yes, Alasia.
I understand Salasia is mobilizing. It's mobilizing my house. I am busy with it, you see right now. You deal with your mess. You have to talk to your people. No, don't talk to them, please, Raila. I am right honorable. Please talk to them. Tell them this is not the time of politics. No, his arch-nemesis. His arch-nemesis in Western is who? Natembeya. Natembeya. Yes. Wewe hivi unajua hapo ujipeleka tu hivyo. So ulienda ukarule majority minority. Deal with it. Tuwezi kuja tunaangalia tu maneno ikienda hivi. Wetangula alikuja akasema minority na majority. Sasa Wetangula akisema majority na minority, what do we do? Deal with your mess. My brother, we are from the Mulembe nation. Hata koti imesema tawe. Koti ilisema ikaamua. They decided. You made a mistake. Deal with it. Atuoli niko karibu kukarangwa shazi. Jemusu atubukiza. Shazi sana. Salasia, my young son. Mimi si mtoto wako. Mimi si mtoto wako. Watu ulisema. Wetangula kuliva Lamu, Wewe mpuka kumbuka kuna vingi, Mimi si mtoto. Moro abadilikangi baba yake wa kisiasa. I know we are watching that space because I'm sure there will be flames and fire. When those political icons face off, there can only be one thing: crossfire. Yes. She is very good communicator. Very good. Oh yes. Dio. Reure. There was that stand of Korea Isiolo. Yes. The president had toured the area. Yes. Now can you throw Nyanake? Ndaigua kwari na mugururi over the weekend. Yes. Kuranyitirwo Nyanake cigana ona. Adamaro were mostly. Ira nino maratwarirwo igoti-ini. Yes. They look like Boranas. But predominantly makoroko issue. Predominantly ku ne gwa Borana. Yes. Na mwana ora maradekiro drunk and disorderly. Niyo marathitangiirwo. Yes. Drunk and disorderly. Onanida na nyitirwo yo. Never mind, I wasn't drunk, neither disorderly. Na twathi igoti-ini tukirwo mutigakane. Ndugatwarwo rumande. We othi witikire. Urihe fine weke atia? Uinuke. Oi. Utongie bururi. Onyitere ushumi. No, mwene akinyithirwo na charge tofauti. Oyo ureirwo ni arugamiria msafara obstruction. Jodire hari umwe rathitangĩirwo mahitia ma obstruct motokendi wa mutongoria wa bururi. Yes. Na obstruct ate ũguo magũrũ. Ai na ngari muhĩrĩga wa tukutuku. Na mwaka makiro mũndũ etetere. Wewe unashtakiwa kusimamisha msafara wa rais na tukutuki yako, unajibu aje? Wallahi mimi sikutaka. Nilikuwa nataka ona kama tukutuki yangu yuko mbio. Hii watu wangengoja nifike gear 4 hawangenipata. Atingia muonire. Nilitaka tu nione kutest gari ya mtu ni makosa. Kama gari yangu barabara yetu mimi na test gari mnasema mnifungia rais. Mnifungia ende tuktuk. Na zialipita. Kama nimfungia ende barado kitu kingine tuktuk. Hata nyie kuna huruma.
Tena tuk yangu hata bana mpya. Sasa mheshimiwa wachelewe mimi naenda bahala yake. Na agere, you know, it is observable. Anakia kutia kane. Asha kutia johi. The Borana, the Buruji, the Somali, you know, they're predominantly Muslim. Na ni makro melete muno horo wake. Wa johi. Yes. Leo maidha mrolita gojo neje hawa no marehedini. Mnashtakiwa kwamba mnamo. Wakaiwa mnamo kama nyarigoti. Siku ya Ijumaa. Yes. Mkishirikiana wengine ambao wako kwenye mahakama hii. Mliweza kuzua fujo kwa mkutano wa rais mkiwa mmebugia vileo aina mbalimbali. Munakiri ama munakataa? Mudoli yake. Wallahi mimi anakataa. Mimi tangu nasaliwa hii mdomo bado hoja bombe. Bombe gani wewe sema? Wewe unanunulia mimi? Utapatiana heshima kokote. Kama unanunulia mimi bombe sema. Bombe gani wewe unasema? Mimi Ahmed Ismail Ibrahim Aba. Sasa baada waje kuja bombe. Kama unasema mira sawa. Adio kiro mara fetio ni mira. Bwana sema bombe, yana andika drunk house orderly. Sisi nikuja bombe sangabi. Wanasema sasa kuja bombe. Hata hapa baya haba hakuna biashara natengeneza. Walefu nile nakuja kutoka nje. Anafili ya uka. Walefu ya haba wote wageni. Nywele ngumu. Nywele nyororo haba na kunywa bombe. Hata wewe jaji najua hii kitu aje. Wewe umeshaona waria wametengeneza atibul bati. Wewe kama jaji wewe unaona maga yuko naye. Umeshatembea barabara akaona waria mlefi. Shauri gani wewe unaongelea sisi kitu bado tumia? Wewe siku gapi naona waria anastaga kwa barabara staggering. Enda isili onyesha mimi bicha kama iko. Ni mo ani di dona mo wario raso. Oh mani di dona. Wewe kwa no mahane urumu no mudu arevete eho torete kaju. Na kwa yazi meo tura shuka. Hiyo ni shuka. Sisi abana kunywa bombe, alika sisi limpa. Bar funika. Haba sisi abana kunywa bombe. Wewe shasikia viongozi wetu wakisema na kuja bengara na bombe. Hapa tunapigana na ukosefu ya maji. Sisi hapa tutakunywa maji ama bombe. Hapa maji ndo hakuna. Wewe na wewe unakiri ama unakana? Mimi kusema kwa haya mimi naitwa Abdi. Mimi naitwa Abdi Warga. Mimi kosha ngasikia rais natembea bahala yake. Gaambiwa Ismail gaambia mimi haya fatab khad hata ongea lugha ya taifa. Haya. Sema akasema sisi anakuja ona Ruto. Wakasema ona nani? Ruto. Sasa sisi kwa mati wa excellence. Mimi goje mkutano ngasikia fajana naimba wimbo. Wewe wanasema Ruto masko. Mimi kafikiria ni wimbo ya kizazi kipya. Ajua sikwesi wimbo natoka mingi manyake. Nake. Wimbo natoka ana mingi. Nasikia sijui nasema kitu gani sijui ya. Wimbo ya sikwesi bana ruweka. Mimi kafikiria wimbo mpya mtindo natoka. Sasa mimi naimba Ruto masko. Ngasika na gamato na muuliza sisi na sifu rais. Kabla wewe kamata mimi na sifu naimba wimbo ile watu naimbia rais. Sababu nipenda yeye. Ndio wao sifu rais. Sasa mimi kusema kweli wimbo ndio sikushika mzuri. Mukinionyesha ile wimbo mzuri mtaimba. Mimi napenda Ruto. Napenda Ruto sana. Kwa sababu ile taje barbara yetu.
hayema albeda nilifikiria vile wanasema Ruto must go, ngafikiria sababu baada ya Isiolo kuna mahali ingine anaenda, tukasema he must go ta wanashika haye nashika wakili bado wakili judge. Sasa gasikia ataenda sababu mahali ingine kasema he must go habo. Sasa mimi nakosea kitu kana haye mahi fursa naandikia sisi bombe fadhali naandikia mera bombe sisi halano kunywa. Mimi sikia watu nasema gasongo gafikia wanasema tusonga songa, mimi nasema gasongo Masiko. Manake wimbo yuko nyingi, hata wewe mheshimiwa anasikia hizo wimbo mingi natajwa sijui wanasema sijui bad boy kijana ya ingo. Sasa mimi gafikiria ni vile radio ya hapa bado yes hai wimbo gafikiria hii masago sababu mimi bado nataka naonekana ni baki nyuma bado shua maneno gai bia yeye tena nasikia naimba watu mengi kama mtu mmoja, hiyo nauliza swali, lakini watu mengi naimba yote. Gasikia watu mbele tatu nasema uongo. Gachugulia hiyo chorus. Sasa kama chorus naimba, wote naimba pamoja. Era ile lwibo. Ero bala huwe yawe ukisikia tu watu naimba mahali, si hata wewe kama wale jua takula mromo. Lifikiria na hiyo wimbo mubi ya Gabungala. Sasa mimi kasema tu must go. Hata hii jina ya kwanza mimi abana taja, mimi nashughulia tu wakisema nasema must go. Na hiyo abana uongo sababu wakati yale malisa salienda. Sasa Bogosa haiko wapi habo? Maana ulisa wewe hayo wakati yale malisa utumba salienda. Kwa hivyo higo.